Prostrijelna rana u grudima od zraka. Prigušeni bol koji trepti u čistoj praznini i liptanje iz razorenog tkiva koje nema ni krvotoka, ni žlijezda, ni kostiju, ni mišića, a ipak u sebi tišti podmukli smisao umiranja. Okrajci sudbina Grigorija Kolara, Sejfudina Čekre, Milana Radakovića, Adema Beganovića, maloga Isaka i njegovih roditelja i mnogih drugih dalekih i neznanih ljudi i njihova grada, Sarajeva. I jedan anđeo kojemu je ime Or, a zovu ga još i Orijena i Angel Or i Angel Or Orijena. I svi strahovi koji prividno blijede u vremenu, a koji nepozvani bljesnu ugutljaju preoštre rakije u slatkastom dimu marihuane, u prividno opuštenim pauzama između uznemirujućih slutnji. Buđenje gušeno hiperventilacijama i tupim srčanim udarima u dnu grla, u samom korijenu otetog sna, u tišini zagušljive izbjegličke sobe. Svi ti ljudi nisu htjeli da saznaju kako se zbiva istorija, a zbivala se i to na njihovoj koži. Nisu htjeli ni da odu, a otišli su. I bili bi najsretniji da se ovakva hronika nije nikada ni ispisivala i da su i oni i njihov grad ostali poluzaboravljeni, nepoznati i sretni. Ni anđelu nije trebala nova bol koja se još opakija i grča nakalemila na naslage starih. Ipak treba posuditi oči od anđela, posuditi njegov sluh koji čuje i neizgovoreno i pokušati odgonetnuti barem maleni dio tajne koja će se vrlo neprecizno i nedorečeno imenovati paralelnom geografijom. I onda vidjet će se taj grad i ljudi u gradu. Zajedno s tim ljudima napustit će se grad. Vidjet će se jedna malena rijeka koja će pokušati da podijeli svijet. Posmatrat će se iz prikrajka i vidjet će se bijeda i strah. Vidjet će se i smrt. Sudbine koje se isprepliču u jednu, kao što se ljudi već upoznaju i rastaju, susreću, prepoznaju, povezuju naoko neprimjetnim nitima i gube jedni druge u međusobnim zaboravljanjima. Ova anđelova pripovijest možda i nije ništa drugo do tek niz prepoznavanih čvorišta u mreži isprepletenih usuda. Ili je tek varljivo konačište slučajno zalutalih duša na prelomu 2 vijeka i milenijuma. Ili najvjerovatnije ništa od svega toga. Tek niz koincidencija izazvanih ratom, bijesom, strahom, gdje i rat i bijes i strah gube već unaprijed im pridodanu važnost i značaj. Trag povijesti u smrvljenom staklu prostrtom po beskrajnim ulicama, u tišini koju tek potvrđuju isprekidani rafali. Šum u lišću što poput srca treperi na vjetru. Zvijezdanost olimpijskih noći pod snijegom i plamen koji se prenosi od ruke do ruke, od kuće do kuće. Svjetlost igara koja se lomi u zgarištu ratova. U tami se opipava zaboravljeni prizvuk ljekovite praznine potpunog utrnuća. Okus sretno gorke utopije, nostalgije koja hoće da pobjegne od patetike, straha koji se smiruje u ritmu muzike ili udara granata da bi se stiglo u jednu baštu ukrašenu raskošnim flamingosima koja se ne nalazi ni u Africi ni u predgrađima Edena. I tu se vidi još jedna slika ukradena iz paralelne zbilje. Panorama grada i nad njom otvorena rana u providnom tijelu anđela.